Kinongelam Joka Tour Guides Association of Meghalaya next ngi glalet ban yakandu yaw CM ka ki HDC ba paniat sing CM ban pensngo halor ka jingye ki ba ki yakandu kum kinongelam ki ba wan chungo kai perthai habai krem da we ni kinongelam Joka Tour Guides Association of Meghalaya ulayathu ba bun ki bru ni ki ki jila ki wan cha Meghalaya mat wan pet kai Raina ki jaka sa ki basa khamtam ki to ki banabar ka jila kishim ka bud ka ba kamela de kum ki bru ki ba yalam ban le chungo kai Lai turu bana kaliang usia melakular bensim kia lor kini ban pet benia kumno ban le ban tela kami kini kibrio basim kabu kenamik samla kejela kini yo kami yo jam Ni kendo mata tinggalai keren gilai ter gilai meri te kijimot ban nakaliang kejongki pede kilaya pan por rangi ba nakaliang sanaka liang kejongki kinya song kinya keren halo kenika mat bat kisai khot bang ni baginya ter ninya mer bang ya kenika kiyo sai stit tai Tau mengi kumda ka Tour Guide Association of Meghalaya ilawan ni ban ya kenduk ya ICM tong PHDC dah ni gidan I general I di bade I general secretary badi ba banlum bade ini ada bahasa jangka association ke jang dia ke jingwannya kenduk ke jengi kalong ba ni ba kene ke jela ke jengi kadensya kata ka potential ha ba gede bar ka tourism abangi phai ka bangi phai ilap baik bagi densya kita ki ba la ban ai dan ban pha ni ban ha ba gede ba kaliang jangka tourism ni Dia kawai kalong ba kamat I kabakongsan kabangi ngiwan hani kalong ba kaya kibangi ngilap ba kini kisngi bat kisnam kipor kibala let ba pon hi sene kakta ba ngi kamtam hi kena samlam jongile ha bade hani kapor manta bengi keduk kam keduk jam dia kawai kalong ba rarangi pet ba kani ku feel kini gido ki bade ki tour agency dan ki tour operator ki ba nasapa mo ki state ki ba yajan batnge ki pha ki client ki jongki sene Lingba, menurut lingba kelamdan jingtep, lania kelamdan menurut kecing ban ai jingtep, lania ban banyak lingba negeri lokal. Kilawan sini kiwan kilet hi sikijaka kiba jongi sini bat kilawan ru banyalam deki guides ki badai na ko ki Assam. Lania na kitu ki badai jang kita ki agency ki wana sabah. Dela kiwan pada tentang ki kamil dia ki tour guide kidan pada ki pakam dia ba eng ni kita ki team leader. Takai berapa kapal penlong ni kapal susi kalong baka ketak bai ni kalong ba ya kata kakam ke jam ke jongi jaka ngi nyok kalat kamai bangi ngidai nakani ke nakani ke setiap ke jing nakani ke jaka ke jongi ngi du no kita ki barakat bat kai ber kalong ba kapan rak susu ki balong ba ya kita ki clients ki jongki lan ki torres nomor torres ulak bandai unu umdai torres tang ta bon jok kai torres ulak bandai uba ki researchers ki writers so many ki lara ngi pet kan kalian Dek lada kiwan kita giat ki benabar kita benabar pada kita ayu syaka ya ka jinglong jimban jong ka jela ka jong ini kita kawan ra ya kita wanlong bikin yo ya kita torres bikin yo ya ta kamis information batang tangi kita caka ki puta ki bagi sini ni saya mana ni saya khang mau ba ya ban fikir ya ban dia ba teng pada habangi pen ni ki news ke kebor bat bunli na kini ki bam flash na ki news ki bam benar kalong ba Torres kiwan sini bande ma bantun pangat ila dia bantun strat ila dia henrai apa dengan ban saka jingdu ya ke jingem ke jongki no nomor ba lapun bahagi jinja ibajah ni kom kata kalong ba lada nakaliang kesian ke jongi ngibon ki associate ni saya ti benya ni saya awak kan balik ke jak ni balik ke jak tai habangi ti dah habangi wat ni lapre ba oh uni ki clients kini ki terus ki buat kiwan bat ki Torres ki benabar oh bat ki tour guides ki benabar ke dia katahi kawai ka mat kapakongsan kalong ba kumno ba ngilahi bangin tiak lah kami katahi ka Aisyah kata kejing mana ka ba perking ba kalong ba bon na tibadai na kani ka state ka jingi leni ki benabar bro ma jadi kita ngisu temat ban explore ki jaka ki ba tumai sini nilai ciki kisah nilai ciki wa nilai ciki jaka ki ba tumai ki macam no ki ba Bapa jumpa ki bere kita. Tak kawai kalong ba mangingi mana kumno ba semua bah dalam village mundan nang ban khang kita ke jinglai ke jongki henry ba fin disclose kita education ngane fin disclose ya kita ke jakarteng lan ke jaka jong kato kalong ke ka ba snio bangi ngilam jaka marbali ke snio kalong ba katu ke jaka kam padon ka proper establishment ya ka tourism henry la people kamu kibere ki pet gitu ki views ki jong ya gitu ki videos ki jongki itu ki tur ki jongki ki social media encourage ki tur pakai dalam makir ki kalong no kan Hatu jaka kanwan ke ka penlong ka bha ka pen development henry kanwan tun ban ke ka ba sniu par ka pen du snan ke nyok to ke tanah jeng to ke jaka te kata hi ka request kan